masa MS Itabatua ma perlingkuman ni si Borok Horas Mahamuna na tinggal di Bonapasugit Songonima na tinggal di Pangaratuan Tuhat Taman na Totong mga Roro Yun niya kaulota di Bagasa Sadarion siya kami hula-hula muna si Regar adong lebih ulota ima taringo tu ulus tiar nanan si pasatong nami tu hamurajani pemurun nami nuai pehu pasatay ma hataon tuha nami taringo tu ulus si patupon nami ima ulus si torok rabu asasi marwani apat tadi bata torok mama pinaparmu tujulan narion ulus na gajang matong barita gabi barita horas bigyan nami sa kanuna sa luhu na ulus paropa mangupa di anak mau mangupa di buru di hamuna sa luhu na si sadaha sutong marhitay mang moro ano pe utab day hame hatapas paswani aturo na mang moro majo pajalo ni ulus sa sopasatan ono kontak sabi-sabi iya Roka satu Roka masalah tuh mau betul apa Paharsotan bornyon bawa para punang paharsotan bornyon cendekiana masuk ke sarra roro bamba tulang ban non tubuh ni berep siap pudan bambu singa ya mang ban
Kalau dia udah berhubung takas dua bangun dua bang dewa Jalo mga musik ngay, nga mga ready habis, saya ada tuh anak, saya ada tuh guru. kau mau si itu apa sih Amin. Apa anak itu dulu? Oh, baru main. Saya rasa kata. Oke. Apa bagi baru? Masuk apa? Abang nabi pasukan tahu masuk kok. Apa nabi barang. Unang ber kamu tipis manang hafal na langgi. Tumido pe na tolak gogo nami. Manang pagi magdo ni abang da kala kitol. Mutima. Oh, mama musik ngay sa pasa kapariwan namin. Dia do, ano kami?
nomor rabu. Ya betul lah. Jadi lam gajang mau bermusadu na. Ipas-ipas mga musadu na te. So ni binaboy tarpatu pahami sa tulang na. Lasma rohani badamu, lasma rohani tordino na. Songon hata upasa madohon nami. Tibu tiang isopo, tibuan tiang nuruma. Nunga tu tibu umur ni laikon. Tumibo ma umur musaluhun na dua ka para na. Matutullah. Si monang-monang maimahata na ulan rin kasi ang amin sa tulang siregar. Mula tema. Dan kopi atong masorang ba marok-marok ba pe. Ba no mga bad.
Jalur tulang mak. Era sopa-sopa ni ulas nami. Baru pasa ma ukahopong. Iya, lima ukahopong tulang teh. Ngesibe kucina, ngesibe sudi. Gimana kamang baru nami? Sila tu panawala tempeda mang masih tidur. Baru matu asatan. Oke, mana tidak? Horas, horas, horas. Aku udah betul natural dengan semangat kita. Udah tahu bu? Ikut ligat, dua ligat. Amang nama lo nami, asa untuk muhami raharoro ni raja dulu nami obada mang manaw partus. Manggara arit lago, turajan dong tubuh, dong sahuta. Nang baru, sok-sok ni manang turajan di hula-hula.
Di wartakwa ni mata na nyo, takwa mapanggabi at takwa mapahrasat di amuna sa aluna. Ang kabiri namin, buro namin, beri ng ibibibir namin. Alanima, akamang baru, isok kami, raja ni hula-hula muna. Dihuti ng karatulang muna daw. Songon, parboybir, eme nama dudu. Adong hatari nama tua, nama do. Eme stab batua parlinggoman di Siboro. Amat tadi batado nama tua. Lulu nama hita di Parorot. Hutangi hami, songon jujur ngolu ni leko. Posroha muna. Dinawar siko dope, manggaradada. Tua karaja ni hula-hula na posroha muna. Tanyang nami, tempat di bata. Agiat, dipudian di lekor. Ia tudolok kamu, dapotan na pagagana loma. Ia hutaruak kamu, dapotan bual aik na tiyo. Asado horom ma, songon hatari na tua-tua. Pinatikon hujur, maya tohon ma itu bago di tapia. Mana na tudia pahong bangalak kasalhuna. Akabere nami do buru nami. Bere nang ibebere nami. Saya tu sima, dapotan akador dia kapacahian. Torop sofiga dohamu tutu bilok perni lekor. Bolotong adok pihamuna, akapaw punami. Natongon dia kapasikulan. Mamita mamaso mamata di bata. Sanggia marileo bisu do roh na pistar. Asanggia ti dapot akan najirahanna. Jala jupang akka nani di luanna. Bolotong arong pihamuna kabere nami do buru nami berang ibebere nami. Ibagasa nakabasahito. Tanggal mayatong halus mayatong sa pamatang muna naso pamamotong muna. Ibu-ibun magudang bahamu hamu sa lehuna. Idok hatari na batua tinabu bulungi siarom ban may orang mi pora-pora. Mulutang ado pekasi galindagi muna sa hatok maro akka silas ni roha. Musik.
Lolo. Rono saya ada. Coba tuh so. Oh saya ada mga sorti, you. Saya ada tuh Rono. Dia Rono. Romo inang, Romo. Romo. Dari itu. Lapis masih ada naik. Lapis masih ada naik. Lapis ada naik. Lepas bisa ada sorti. Oma bau kubur nang para sohot ada naik. Oh lo. Dia nono. Dia lapis ada dia. Betul bau. No. Roro. No. Ya po. Masih kopi ada. Masih kopi. Tulang rorobot siyan dora nami borbor. Tung sungot dia be di partung sungot nami kamang boru. Dang nama kurang isangap mangna gabe patoro bihangu alay tung iro be na be partung sungot nami. Niyan tor so bigero hami. Alay unggurang mahami na di pangarto na kamang boru. Oh betul lah. Jadi kami yang pertama yang kita disugok ni hari serong mau kalau nauli bonyan bertahan katulang muna tulang robot mengulaw-ulaw ta. Neng pasat tulus mahami itu beri-beri nami on mamang musik na barsi. Karena seru aku lah. Dia pahapu. Rasa siapa mo? Pahapu, jauh pahapu Betul. sa. Asal Abang ulusin- pandai musik nami. Asal ulusin tulang na, apa mah? Baju ambang, asa pamarat kami dah udah kami, sa ulu si kami kaberin nami. Ya. Tambah helap tulang neon. Helat kado, Helap ko berjuru na, helap. helat kado berjulu. Yo pahapu, yo. Apa buka? Yo pahapu. Yo pahapu muna nyo. Angkira.
sa ormatuaw ni akang opuriama dolion. Akang opuriama boru gajang mau murmu sea-sea mau laho pature-ture akayana kotai. Sai di patongo Tuhan masalu aka pinoparmi pinopartai tuadaran na bidang dapotan mual na tiyo. Jadi di sana kang roroh ami paribammu didok na tua-tua dak sudah pudung nang sosako jadi balia dak sudah patulon nami uhum namar pariban nang pesi bainon di tangan nami na sosadia na songoni makang otik sosadia na pinatupa nami las marohamu anggia ma tuoronomu itu pisang tutonggina ma padayan ni padaya murab do akapinoportai tuzoloan nyarion jalaya tu sira itu horomu dapot masih nasin tuzoloan nyarion songoni masa ni atas yang kami pariban Pasaha ma pariban. ma dia mang parmusik ma kasasa ni si dua namion Iya. Ada Bang Bay. Bahagia kerajaan ulo-ulo na yung bamba daw mga nakapartos mo. Gabi. Masuk. Lanjut. Gue memang dari untuk kamu dah, anak pala lu jauh berpikir. Ban mamang ban. Gabi emang gabi.
Na dua-dua tinahumul tiyo binatu panuatan. Pada bang si tiyo pada rumah tua sahabat. Horas, horas, horas. Makulog na tayo para namin. Pagkakas ng araw kita. Ikaw namin mga...
mulai di manang dihita saluna ana boy do hita tuang tutu marpu di tongani lawan munong pajit pangboy ima diulua persaur maudon ni amang boronami nong simulon totong tutu hita boy marpu di bagas adami dot holong na siya tuhatay jala mulai ati matutu dihamu saluna bonani hasudon nami adong do hata mandokon tepak na rin atasomna limitahi do yang guguguna takas terino tutu noang ditikyo dihamu pinopar ni amang bornamyo na boy hamu sisara tahi sisara roha lima dinalahu pasidukon ari-ari ni amang boru nami nong jimuluon boy di bok kau tutu martongani alaman padar hoto akasaluhuna na tua-tua lumowi ma kami akasaluhuna hula-hula disalani tutu dia kasarani rohamu nai moleati ma dohoro nami anggiat ma tutu dibudian nyarion martangi marbinegi ma tutu amat tanah matua rewata di pasaok ma tutu hamu saluhuna pasu-pasuna maragami dawa ma di hauna lulu nani je luluan jumpang ma nang jinalahamu tutu urus tu Satu aja satu orang. kadang maju tutu nah partu sih Nah, saya maju. Nanti lah duduk tuh nanti. Hei, nanti kau nanti duduk tuh kau. Sana lah. Nanti kau. Kau bukan kau yang mana bu. Motor nama bu. tipis hafal lasmaro hamu saluhuna bonani hasudon idok na tua-tua balgai na tiang di rumah balgai na tutu tiang di sopo takas gawe na tutu ang bornami nong jumulo asiro hani tuhan ugawiam ma tutu dihamu aka suduna na poso maju asatio ina isumur gajangnya ya ibodar di pasu-pasu tuhan ma hamu saluhuna si gajang umur jala si torok pinopar soni ma siang hami hula-hula mu marga torok tujuan masyarakat dua serta kami sudah bersiap dan kasabosir sudah kami Tuhan menangkan dari kami saluhu adong doh ya hutangi hokaka di nama tua sama toh baru dia kaulah ustaolon maksona hari ini di guru nilayon ada hubereng na hamuna akaberek pinopan nilai kon angido to hamuna ikon lagi sono manusia kamu lagi tu dimu rekon lima ko sa horok to sa perhora sa mosa Magina. Ibotona. Amang padirami lah pasako prito ni pasipasa mahami kaya nami do guru namin ng kaupo namin na daw magpapar godang na nabartusin
kami mahami itu kabarban nami. Baik bang ma kodang no partusian bang. Horas mati tu hawu nawar-nawaran las di rumah itu. Mati. Marunut tu siapa kamu baru? Sesuai ada di hawak baru nata hatai. 5 maulos alas patumat nami. Dan nami mayat tu mangidutang yang tumat tanawar tu di barasan. Ang dia di sahabat di hamuna. Asa rohon masuk dalam sudah itu. Asa bagas air di sumur dan jam air di water. Saya nabon mani hamu sa lupa si gajang umur jala si toro betul. orang baru atau kamu masih Kali kada betul lang. Jana tulang magandang ngay. jadi itu kau bagi umur dan kau mana umur tu sih lagi 5 per 5 Iya. tiup Jumuro ka helam tulang, helam do ko po. oh Sa bahagang lula namin namang barma na patusi. Okay, para.
pangano na woy tapangan titikyo. Kang nomor huri kang nomor tuwi. Tungi mana kama. Asa dorong nami so si dua-dua. Si Didi masih kau pa hodong bayalis ni rumah. Yung sa konibe si pangano tu panagapangan titikyo. Edi omak ni